aho ibintu bigeze ubu ngubu tugiye guhindura tekinike zo guhereza disipurine abakinnyi b'ikipe ya Chelsea Football Club. Nimba turi buvuge ngo ni ukubera imyaka bafite, nimba turi buvuge ngo ni ukubera ari abana bakiri batoya, hari akantu twakoraga cyangwa ababyeyi bacu badukoreraga. Iyo umwana akundaga gukora amakosa menshi cyane, bamushyiraga hasi bakamucishaho akanyafu. Kuko ubu ngubu ku ikipe ya Chelsea bimaze kumera nk'umuco ngo just because they are small kids, just because. Niyo mpamvu twikoresha amakarita y'umuhondo ya buri kanya adafite ikintu avuze. Nka Liam Delap abonye ikarita y'umutuku koko. Abakinnyi usibye n'abakinnyi n'umutoza nawe nyuma y'umukino yaje avuga ati iyi Chelsea Football Club ikeneye Hello my beautiful people, mumeze mte, mumeze fresh. Ewana nizere ko mumeze neza kabisa, nizere ko ibintu ari umutekano ahantu muri hagiye hatandukanye, nizere ko ibyishimo ari byose, cyane cyane ku bafana b'ikipe ya Chelsea Football Club. 3-4 intsinzi yakasa mutwe ariko umwuka byaramwe. Uburyo ikipe ya Chelsea itahanya no manota 3 ntabwo byari bisanzwe, kuko kubona ikipe ya Wolverhampton iri ku mwanya wa nyuma iri guhatanira kumanuka mu cyiciro cya kabiri ku manota 2 yonyine muri iyi season, yabashije kunganya imikino 2 yonyine, ntiratsinda match nimwe, absolutely nothing. Ariko ize inanize Chelsea kugeza ku isegonda rya nyuma ry'umukino, dutaye twenda kumeneka gatuza nyuma yuko mu gice cya mbere twe twatsinze 3 goals. By the way, ibitego byiza cyane, nk'igitego cya mbere Andre Santos kuri passe nziza cyane ya Jamie Gitten abatsinze igitego cya mbere, abashyize ikipe hejuru ya Chelsea ku mwanya wo hejuru w'igitego kimwe ku busa bwa Wolverhampton. Nta n'iminota iciyemo, ku minota 15 Tariq George ku ishoti ryiza cyane ry'umupeti bita Jamie Gitten, nanone assist ebyiri kuri Jamie Gitten, akataga cross muri box wo bita Tariq George akora finish. Ikipe ya Chelsea yatangiye iri on fire, ikipe ya Wolves itagakoze. Abantu benshi bavuze ngo iraye napunguri age average, yo bavuze age average ni ku kigeranyo cy'imyaka ngo y'abana ngo imyaka 21, that is age average. Ikipe ya Chelsea yose muri rusange ushyize ku ijana bose bafite ugereranyije ni imyaka 21. Ibyo nta yindi kipe yo mu Bwongereza irabikora. Kwikinishe first team iri age average ya 21. No, ibi ngibi byahise bingaragariza yuko iyi kipe ya Chelsea Football Club ikeneye umuntu ufite akanyafu. Ntabwo ari umuntu gusa uza gutoza umupira, dukeneye n'akanyafu mu kibuga, kuko turi gukinisha abapeti batoya bagakinira hejuru y'amarangamutima yacu. Tekereza ko twangije igice cya mbere ari ibitego 3-0 aho ngaho ku bintu bitari bitangaza kuri match isanzwe normal football. Match bayarangiye ku ikipe ya Chelsea iri muri top football teams, igiri gucana ikipe ya Wolves ibitego 3 mu gice cya mbere, aho ngaho bumva ko match yarangiye, ariko siko byagenze. By the way, igitego cya gatatu cyo cyarakasa mutwe umupeti bita Estavao William. What a brilliant goal. Imagine umupeti bita Andre Santos yatsindiye baro neza inyuma ya box ikipe ya Wolves, uragendurwa ku kirenge cya Estavao William, arapushinga 1-2 imbere ye gatoya, ageze imbere y'umuzamu yikwedura nk'ugiye kumukubita ishoti rya danje, ariko birangira mukubisa akantu bita chiki chip. Ni kwa kundi ugatera akabaro kakarenga umuzamu akisumbukuruza, ariko bikaba iby'ubusa. Bya bitego typical Brazilian goals. That was a brilliant goal. Cya gitego narukaga kukibona Cole Palmer ugitsinze nabwo ikipe ya Wolves. Ibitego nka birambibona ahantu hakeya cyane. Umuntu wabikundaga ni Ronaldinho, undi muntu wabikundaga na Eden Hazard na Lionel Messi. Gukubita umuzamu kamurenza akabaro kakamwidunda inyuma, that was absolutely amazing. Ahantu naye nicenese mvuga ati munyongera kandi gakawo. Ibitego 3-0 mu gice cya mbere, my friend. Mu gice cya kabiri kigitangira, sinzi iby'umutoza Enzo Maresca yabwiye aba bahungu, bahise bata umutwe ikipe ya Wolves iratwataka, abafana bayo bayijya inyuma, none ikipe stade yose iravuga ati ikipe ya Chelsea tugiye kwishyura. Ariko njye numvaga bidashoboka, ibitego 3 subu Wolves yatubonamo ibitego 3. Iyi season nta n'ibitego 3 iratsinda ubwayo, igiye kubona ibitego 3 mu ikipe ya Chelsea, ariko ikipe yashyize agapira hasi iratwataka ituvuza y'induru. Abakinnyi b'ikipe ya Chelsea batangira guta umutwe, Enzo Maresca atangira gukora substitution ku minota 48, umunota wa 5 w'igice cya kabiri Wolves ibiratwishyuye ku mupira w'umurengurano.
ya mipira banaga hejuru ukagenda ukagwa muri box ikabura umukinnyi n'umwe wa Chelsea ukozaho ukabona buri wese ewana nazi n'igihugu ahagazemo. Wolves biratwishyuye icyambere noneho bahita bafatiraho nta n'iminota 5 iciyemo ku munota wa kangahe kandebe naze no kwibeshya iminota kugira ngo mvuge ukuntu igice cya kabiri cyo byari ibindi. Mu gice cya kabiri kota 48 umupeti bita Arokudare yadukubise igitego ku munota 48 ku munota 73 hacimo iminota 5 gusa. Uwo bita Wolf ni Wolf akaba akina muri Wolves. That is a brilliant name. Ku munota 73 kuri counter attack nanone asigarana no bita Tosin Adarabioyo yo rwose nge sinjya mubara. Iyo bigeze kuri counter attack mba mbisi yuko igitego twakiriye. Tosin Adarabioyo akugira mu closing down aramureka tanga passe ku ruhande rw'iburyo umupeti asigara ari wenyine. Ishot rya danger Chelsea biriye igitego cya kabiri. Bibaye 2-3 aho ngaho Stade yose yahaguruka ndavuga ati byanze bikunze aya manota ntabwo tukiyatwaye. Mu minota mike cyane itarenze 10 y'igice cya kabiri tukaba turi ibitego 2. Nahise mvuga ati this night is going to be mad. Jorel hato nanone Chelsea ntabwo ijya yiburira. Ariko hagati aho ngaho uwo bita Liam Delap yakoze ikosa rya kasamutwe nawe ahabwa ikarita y'umutuku. Yahawe ikarita y'umutuku ikipe ya Chelsea ifite ibitego 3-2. Ikarita y'umutuku nje navuga ko y'ubuguriki nubwo umutoza Enzo Maresca nawe yaje nyuma y'umukino kuri press conference akabivuga ngo iyi karita y'umutuku rwose is a stupid red card. Ubonye ikarita y'umuhondo bwa mbere urabizi ko irindi kosa uri bukore ari umutuku direct. Barira zamuka hejuru nkaho yarebye baro we arahindukira areba umukinnyi umuri inyuma amukubita inkokora umukinnyi agwa hasi. Yesi ikarita y'umutuku nubwo ari nje waba uri gusifura rwose iyo ni ikarita y'umutuku. Na amategeko asanzwe no basic understanding ku musifuzi wese. Umukinnyi abadoshize noneho kuri pressure. Kipi tumereye nabi bagushyizemo usimbuye noneho kipi dushize no kuri pressure yuko tugiye gukina turi abakinnyi 10 bashaka igitego kimwe. From that time iyo tutagira umupeti bita Jamie Gittens ubungubu rwose Chelsea bayaraye muri penalty sinzi ko babyagenze. Byari 3-3 Jamie Gitten atashyamo igitego cya 4. 3-2 atashyamo igitego cya 4. Number 4, this goal is going to be the goal of the season. I can confirm this. Out of the back foot, you have the back foot. Reba ikirenge nimba kimezo. Ubundi mukinnyi ateresha aha cyangwa agateresha cyane cyane ku bakinnyi bakinisha indyo nka Gitten. Ariko yateresheje akaguru k'indyo ariko awukubita behind the foot. Ni nko kuwuslapping. Muri top corner akubita poto igitego kijyamo kiza cyane. Chelsea ibonye ibitego 4. Jamie Gitten watanze assist 2 agatsinda n'igitego ndakeka nawe ba high man of the match. Hagati ye na Estevao William bari muri top form. Chaka ko n'umutoza Enzo Maresca agomba kwizera abantu bapeta kajya bahereza imikino myinshi itandukanye. So ibitego 4-2. Noneho ikipe ya Wolves irongerera twataka sasa. Chelsea yo gukina bye byenane mu gice cya kabiri. Tubona amakarita y'umuhondo hirya no hino umutoza asimbuza ashyiramo abakinnyi ariko nibyo icyo bitanga. Yakuyemo bita yashyizemo kukurera yaje asimbuye Marugusto. Bonanota avamo nawe hajyamo Caicedo. Lavia avamo hajyamo Enzo Fernandez. Tariq George avamo hajyamo Pedro Neto. Estevao William niwe wasimbuye na Delap aje kubona ikarita y'umutuku. Nizo substitution mutoza yakoze. Igitego cya gatatu cy'ikipe ya Wolves neza usatira ku munota wa nyuma nanone n'umupira wo kunaga nanone wa mpeti bita Wolf niwo wongeye akadukubita ikindi gitego nanone ku burangare bw'abadefenseri. Umupira bawunaga muri box widunda ku bakinnyi ba Wolves 3 nta mukinnyi wa Chelsea urakoraho. Dufite Gasongo Tosin Adarabioyo dufite Achepongo dufite abakinnyi bose bari muri box badutsinana igitego nka kiri. Tekereza ari nko muri Premier League ikipe ya Chelsea ifunguye gutya. Ikintu cyanyeretse muri no match nigemo cya mbere nuko nta defense dufite. Nubwo twatsinda ibitego 10 udafite defense ntushobora gutwara igikombe. That is common, that is simple. If you don't concede much you win trophies. But no matter how many goals you are going to score all season, if your defense is not in a good shape, you are just a passenger. Everybody is going to score, to bang goals,
can you imagine ikipe ya Wolves yananiwe gutsinda n'igitego na kimwe muri sezo isi dutsinda ibitego bitatu? That was absolutely calamity muri defensively. Match yarangiye ari ibitego 3-4. Mu yindi mikino Liverpool nayo byahaye byo rwose bya Liverpool imaze gutsindwa n'amakipe yose ashoboka ibitego imikino 5 yose nta no kunganya ari ukubitwa. Crystal Palace yayikuyemo ku bitego 3 byiza ku busa. Uyu mutoza Arne Slot sinzi uko bigenda. Undi match narebye ni match ya Arsenal, nayo nayirebye. Match ya Arsenal yari gukina n'ikipe ya Brighton. Arsenal comfortably win ibitego 2 ku busa. Man City no yatsinze, indi kipe yatsinze ninde tute tunareba tombora ese Chelsea izakina nande muri second round. Crystal Palace yakuyemo Tottenham nayo itsinze ibitego 2. Newcastle nizahura n'ikipe ya Fulham. Sorry gato, Newcastle nizahura na Fulham. Arsenal izakubitana na Crystal Palace muri kimwe cya kabiri. Kimwe cya kane nicyo tugezemo. Arsenal nababwiye ko yatsinze Brighton. Crystal Palace niyo yakubise Liverpool ibitego 3 ku busa. Liverpool iri mu mazi abira. Ikipe ya Chelsea ikaba yatomboye aka gakipe bita Cardiff City muri kimwe cya kane. Man City kazakina n'ikipe ya Brentford. Ngako akamakipe azihwanira muri kimwe cya kane cya Carabao Cup. Ese Chelsea muri amahirwe yo gutwara iki gikombe? Byo ndabibasigira n'ibyanyu. Nidutsinda ikipe ya Cardiff tuzajya muri kimwe cya kabiri. Nitwikarifiya kuri finali sinzi ngo tuzahura nande, ariko ni imyaka myinshi dukinye finali. Iki gikombe rwose cya Carabao Cup tukigeramo finali inshuro nyinshi, ariko duheruka kugitwara nka nyuma y'imyaka 10 ishize. Naka iki gikombe tugiheruka cya Carabao Cup. Iyo tutakwiswe na Liverpool, tuba twakwiswe na Arsenal, tuba twakwiswe n'agakipe karaho ngaho kubugoryi. Ikipe ya Chelsea imaze kugera kuri finali nyinshi cyane, ngiye nirebera muri Carabao Cup. This season we must push ourselves. Kuri match nk'ingi dukinye ikarangira ari 3-4 nyuma yo gutsinda ibitego 3 ku busa mu gice cya mbere, turamutse tugarutse next game tugatsindwa cyangwa nitubashe gutwara iki gikombe, nje nago natungurwa kuko i defense imeze gutya nago yaguhereje igikombe. So muri weekend dufite match n'ikipe ya Tottenham Hotspur, tuzayigarukaho match tuzakorera preview. Cyakoza byari byiza kubona Liam Delap agaruka mu kibuga, ariko kuza kahita ko rikosa nka ririya ryo kwihesha ikarita y'umutuku kuri basic understanding. Nawe yarabitswe agiye kubona ikarita y'umutuku, sinzi ikintu yashakaga kabisa. Nimba ashatarakira agira ngo bamwongeze imisi, I don't know. Ariko imyitwarire y'abakinnyi b'ikipe ya Chelsea, imihondo ya hato na hato kugira gute, ubukosa bw'ubugoryi rwose bizadukostinga big. Amakosa muri defense, ikipe ya Chelsea igomba gufixinga defense mu kwa mbere, tugomba kugura umu defense kuko we look fragile, we are exposed in any way, cyane cyane ku mipira y'imiterekano, ama set pieces cyangwa imipira yo kunaga. Ikipe ya Chelsea ntabwo iri kwitwara neza. Reka nsoreze ahangaha ndeke kubafatira umwanya muremure. Ndabashimira cyane ko tuba twabanye every single day. Kora subscribe kandi like niba utarabikora, murabizi ndabemera cyane. Aravista ndabakunda cyane. Ciao.